иммиккут ханероqartittinerput ааллартиппоq isiginnaarluarasi пеққисутсимут исумагинниннэрмут инатсисиниллуа туутситсинэрмут наалаккерсуисоқ Doris J. Jensen татигиуннаарлу демократит татигинниккуннаарнэрмик тааситсинэрми аккуерсеқатааниарлутик уалиллуиннартоқ налунаарутигаат таамаалиллуни татигинниккуннаарнэрмик тааситсинэрми амерланеруссутеқалерситсиллутик иннуит атақатигиит татигинниккуннаарнэрмик тааситсиниарлутик уллуми налунаарутигаат кингорна партиналерақ аама демократит татигинниккуннаарнэрмик таасинэрми таперсииниарлутик налунаарутеқарпут Doris J. Jensen nip kort til bensinasiutissa siorna naalakkersuusuunerani atornerlunneqartarsimasoq oktober qullinganili saqqumuunneqarmat tatiginnikkunnaartut amerliartuinnavissimapput kingullertut tassa ualimut demokratit tatiginnikkunnaarnertik nunaautigaat taamattumik tusagassiortunik katersortitsinermi Doris J. Jensen nip tunuarniarnerminik nalunaaruteqaratarsinnaaroq атагули ааллакаатитсинеқ тусагассиортуник катерсортитсинэрмут нугиннариартигу tässä massakkut Doris J. Jensen nip tusagassiortunik katersortitsinissa utaqqivарput uintakusinnaasatsu tassa ааллака титсилуссат пиареерсарпут тас налунеқангитсутут амерласуут паасеригааттут Doris J. Jensen nip кортипиинсинасиутиссаа siorna atornerlunneqartarsimasoq ulluni kingullerni tusagassiutitigut sammineqangaatsiarpoq tastatiginnikkunnaarnermik taasitsiniarlutik inuit ataqatigiit ullumi nalunaaruteqarnikuupput taassumalik kingorna partiinaleraq aam tatiginnikkunnaarnermik taasititsinermi taasiniarlutik nalunaaruteqarnikuupput aanalu naalakkersuisortoros J. Jensen tusagassiortunik katersortitsinera aallartippoq Ja. Tikilluaritsi maanga tusagassiortun katersortitsinissannut siullorm oqaatigissuara ullaakku iteraangatta nalusarparput politikkimi qanoq inerneqarumarnersoq soorluamma ullaak iteraangatta nalusaripput inuunerput qanoq pisoqarumarnersoq taamatu oqariarlunga 2000 nassuuyaatеqалаассуунга siullormik tassa 2017-nimi naalakkersuisutut piilini bensinkorti siunertaangittum atorneqarsimasoq paasingakku piartumik naalakkersuissiulittaasuannut taamani naalakkersuisunut inatsartullu kukunersuinerm ataatsimititaliaannut ilismatitsissuteqarpunga bensinkortera uanga ilismangisannit umiatsiamut orsernermut atorneqarsimasoq taassimasaniatingut Deloitte
аттумассутеқангиттум мисиссуитиппара кигорналу сулиар политиинут тунниуннақарпо нутсерисоқарунангила қаллунаатут эла малун нутсериссуппи окей тастилоит налунаарусиам оқаатингива бензинкорти бидиниссимасоқ аап бидиниттарпо гаваянниттарпо анигаасивинниттарпо кисиан ерсеққиссаатингиссуара бензинкортип тааматут бидиниссиманера писсутингалугу бензинкорти сиунертаангиттум аторнеқарсиманера тассани писсутаангила бидиниссиманера пиллугу малиттарасасса малиллугит наалаккерсуисуни илисиматиннеқарникуунер нааперторлугу иллоқатингисатта биилит аама бензинкорти аторсиннаатитааваат тасса иллук илуани наюнгақартут тааманиккут инисимасоқарникуувгут ангаласарпунга таала аама уинга пиффиссами сивисоруйуссуарм куятаанииттарпоқ аалисарлуни меэққатсинник икиорнеқартарпугут парсисоқартарпут аллатуллу тааманик малитас малиллугит пили бензинкортилу аторсиннаатитаан никууппут инисимасуми аама таамааммаллу кууи пилиллу тасми корта аторсиннаатитааникууаат таалу кууи илисималлу инисимасорпут илисиматинникууара бензинкорти пилинут атунгассаасоқ налусаннилли бензинкорти алламоққиссаақ аторнеқартарсимау таманна ассоруйуссуақ инуяқатингииннут партииннут сулеқатиннут таманут аюусаарутингалуга оқаатингиссуара илулиссани пиилит орсорнеқарсиманерат тупиннартулиаангилақ наалаккерсуису таматта эрукаартеқартиннеқарпугут аллатситсин пааринеқартарпоқ ангалатиллу тассулинитсинни аторсимасатсинник малуни сулинитсинни аторсиннаасатсинни эрукаартеққарсаатингалугу таамаанилу сулинин ататиллугу илулиссаниккама пиилиник аторникуунга орсерлунгалу униоққутитсинертақангиттуми ерсеққиссаатингиссуара инуяқатингииннут наалаккерсуису пилеқартитаанерат малуннит аснаалаккерсуису пилеқартитаанерану укиумут акилиисарпугут акилеқартарна аққутингалугу аннертунгаатсиартум таамааммат суна тамарми акеқангиттумик наалаккерсуисунут тунниуннеқарма аёрпо Paragraf 37 amik Tili Martinusen апеққутеқаатеқармат акиссутеқаатитут миссигиут инатсисилеритуумик сулиариneqarnikuuvo акиссутеқаатиссақ атуаракку пиумасараара оқаасеқ малунниит оқаасеқартоқ оқаатингинеқарпоқ оқаатингинеқарсима сима наавоқ инук уанга инеқутима аватааниттор пинеқармат тааманик илангутеққуникуара оқаасеқ маанна уна ерсеққиссаатиниарлугу маанна оқаатиинеқарсиннаавоқ инук уанга инеқутима аватаанитту пинеқармат кисианни акиссутеқаат ааққеққуникуусара ааққиннагунассиунеқарсимавоқ қаллунааттуан таамааллаат ерсерсиннеқарлуни массаккут инеқутима аватаанитту пинеқартоқ калааллисуанилу ерсеққиссаасоқарсиманани мааннаккут инеқутима аватаанитту пинеқартоқ ерсеққиссааққусиникуунга уинга илангуллуни массакку пасинеқармат уинга аалисартуугоқ пиниартууллунилу кисиан ерсеққиссаатингерусуккакку атаатсимиллуунниит уинга тассани аттуумассутеқангитто тааматут ерсорнерлуттумик ималуунниит куккусумик акиссутеқаат нассиунеқарсиманера ерсеққиссаассуммик сулиақартитсивунга таанналу ерсеққиссаассут нааммассинеқангуйорпоқ калааллисоқарлунаатуллу сулиаринеқарлун уна атуарсиннаавара писортат анингаасаатаан аторнерлуисоқарсиманерс пиллу параграф 37 апеққумму илангуссаннут ататиллугу паатсуисоқангиннссаа сиунертаралугу эққорнерпаатут исигисимавара ерсеққиссаассуммик сарқумиуссиссаллунга илаатсигу инеқутингаанни илааффигисанни писсутси пиллуги малун тамарсуа туангиккалуарлу ерсеққиссимисмаарпоо qaatiнгерерлугу нассуерутингиссуара писоқ
ассориуссуар туйорминармат аама политикеэқатиннут туйорминарторуйуссууоқ миннерунгиттумиллу намминеқ уаннут уиннут миннерунгиттумил аама таматсин илақуттаннут татсигиннингиннэрми таасититсинеқ налингиннаасум писарпу куккунерсуинэрми атаатсиматиталиап сулиата аппассаанеернеқарнерани тасса нуимпарип наанерани тааманиккуссамут утаққисиннаангалуарпунга кисиани таманна уаннут илақуттаннуллу пеққиннангила таамааммат аалиангерпунга инатсисиник наммин униоққутитсисимангиккалуарлунга наммине биумассусеранааперторлугу аалиангернеранааперторлу писусса утаққинагу наалаккерсуусутут тунуарниарлунга нахкатаатсигут қуяффингерусуппакка сулисорпассуит сулеқатингисимасакка наалаккерсуисоқарфин ассигингиттуни писортат qaниму сулеқатингисимасакка аллатсингуара аамалу наалаккерсуисиулиттаасуат ким килсинни татингалунга укиуни тааккунани сулитиссимаммага наалаккерсуисуни миннерунгиттумиллу наммине уинга никаллуяаллуни уани оқимааттунилу қимоқатингисарсимаммага аамалу соорунами илақуттакка таперсерсуиуарсимасут сулининни меэққаннут илаалу илангуллун тааматоо qaasеқариарлунга оқаатингиссуарана хатаатсигут сооруналими аалаяаллунга сиумусиннерлу инатсартуни сулинера инерлутеққиссуара апеққутеқарускус тааманнак кортинник аторнерлуисиманеқ киа паасива сиуллам оқаатингиссуара таамату бенсинкортиа торнеқартарнерани анингит наккутингинеқартар наалаккерсуисоқарфиммингаанник таавалу пиффиссами сивисууми паасинеқарсимангилар илисимасаақармат иммиккут танкит 1 2 3 4 5 6 сорлорн умиатсианорторнерсу сорлорнут билинортуунерсо илисимасалли таассумасулиариммагу ааттаа пиффисасивисооқааниутереэртор паасинеқарпо ajoratuartumik naadakkersuisoqarfinningaannik paasinеqarpu taamanikku kultuoqarnerm ilinniarstaanerm ilismatusarnerm ilangeeqarnermul naadakkersuisoqarfimmi atorfilittani taat ilismatinneqarpunga ilismatinneqaramalu ingerlaannaq naadakkersuisuilittaasuat naadakkersuisoqatikka aammalu inatsarkukkunersuunerm ataattimititaliaat ilisimatippakka taavalu taamatu pisoqarsimanera pileritimut misissortillu тастааман писоқарсиманера укиуа таасингаагунгоқ qaangiuttor соорнааттаат qaниттуми илисималерп тастамаккуа илисиматитсиссутингивакка акисуссаасунут тас оқаатингисаттуут наалаккерсуисоқатикка тааманиккут парти ассигингиттун иссиатитақартут инуи атақатингиит партииналеққаккут ааммалу тастамааса наалаккерсуисуни сулисимасут тааккуа илисиматинникуакка ааммалу куккунерсуинерм атаатсимититалиа тамарм илисиматиннеқарникуу партин ассигингиттунингаанни синниисулли куккунерсуинерм атаатсимититалиа сулинера имааттарпо эққунгитту тамаккуа тамарм мисиссуиффигинеқартарпут таавалу ааттаа тааккуа мисиссуэққиссаареераанга татаава инуяқатингиинну таманут аваммусаққуммиунеқартарпут сулериаас укиорпассуарни таамату ингерлу кисиани тааманили ерсерпоқ корт эққунгиттуми сиунертаартуми аторнеқарсимас соорнааттаат илисималерп тамани атта илисиманеқартор илисиманеққалерсу оқаатингериккаттуут илисиматитсиффиссакка эққортут тунниуссиффингерерникуакка тааманили ингерлааннартуми таава таассимасаниатсигут аама оқаатингерерпара куккунерсуинерм атаатсимититалиап эққиссиллум сулиниссаа пингаартинеқартарпо уанилу массакку писоқ аллааллуиннартами ингерланнеқарпо киу тевиаруут кортсерник парсинерит парслуарнерусимасариақалорпит исимақарпунга ерсариссумик нассуиаатингерерлугу парсинерлуннэрмик уани кортип пилиниссиманера тунгавиунгитто кортип эққунгиттумик сиунертаму аторнеқарсиманера тунгавиуво
inisimasoqaratta atuisinnaatstaasumik kortimik kuialu ilisimallu массаккут қивиаруит наалаккерсуус қималиккат наалаккерсуусуинаарнам қималиккат сиуннерсуу таккунун қану сиуннерсуутиссаарпит кортин тунгатиллу уанамминерлунга тааматут паасингакку корти тааманна сиунертаангиттуми аторнеқарсимаасоқ ингерлааннартуми таана корти утертинникуарнаалаккерсуисоқарфиммут тааматут писоқаққингиннссаақулаккерниарлу тааналингиннаасумик писиннаатстааффинганааперторлугу корти тунниуннеқарнаата кингорнатсигут орсертарпуга намминеқ акилииллунга квитерингит утертиттарпакка ималунниит орсертарфиуп амманерани наммина атсиорлунга кисан иллоқатингиит таана аторсиннаангаат тас ерсеққиссаатингиссуара қанор сиуннерсуутеқарсинаанерсунга наалаккерсуисунут исумақарпунга таанна куккунерсуинер атаатсимитсталиамассаккусулиақарпоқнериуппунгаама арлаатсигу сиуннерсуутеқарсинаавимаассасо аампуларингилара таамату писоқарнерата кингорналуара нутаама ааққиссууссеққиттоқарусуннерс исумақарпунга qano taamatu periarfissaqartitsine immin ajungittuungaluartoq aamma naalakkersuusu akiliuteqartineqartarmat ukium annuttu apeqqutaqarnerputami. Jeg er ked af, jeg kunne ikke forstå din forklaring forud for, at du så fortæller, at du går af som naalakkersuusu. Men jeg vil gerne høre dig, er der noget, du fortryder i den her sag? Hvad er det, du fortryder mest i den her sag? Jeg fortryder ingenting. Men jeg kan måske være mere åben fra starten af med hensyn til, eller da den kom frem til befolkningen og fortalte fra den hele historie. Også fordi jeg synes, at Deloittes vurdering er ukorrekt. Fordi personen, som har boet hos os, havde rettighed til at benytte kortet på det tidspunkt, fordi personen var med i husstanden på det tidspunkt. Du har hele tiden forklaret, at det er en person uden for husstanden. Og jeg har lige forklaret det på grønlandsk. Jeg kan lige forklare her. Da paragraf 37 kom frem, så var der en svarudkast fra juristerne, som har skrevet, at for det første har jeg bedt om, at man skal klargøre, at det var ikke min mand, fordi han er fisker og fanger. Og derfor har vi skrevet, at det er på nuværende tidspunkt eller at man har brugt er på dansk, for at klargøre, at det er udenfor, eller på det tidspunkt. Derfor har jeg skrevet en præcisering for revisionsudvalget, som jeg ikke har sendt endnu, at med en rettelse. Jeg kan lige læse det. Med henblik på at undgå eventuelle misforståelser, at der måtte også opstå i forlængelse af mit indlæg i en besvarelse af et paragraf 37 spørgsmål om mulig misbrug af offentlige midler, har jeg fundet det rigtigst at forekomme med en præcisering, blandt andet i forhold til oplysningerne om mine husstandsforhold. I forbindelse med affattelsen af mit indlæg fandt jeg det hensigtsmæssigt at tilføje, at der i forhold til den uretsmæssige brug af benzinkortet er tale om en person uden for min husstand. Dette havde alene til formål at sikre min mand mod at blive uskyldigt mistænkt og eventuelt beskyldt for den uretmæssige opsandning til båd. Jeg lagde i den forbindelse særlig vægt på at betone, at det anførte var affattet i nutid, hvilket skal sammenholdes. Den person
ikke længere var en del af min husstand. Jeg har imidlertid og efterfølgende kunne konstatere, at den grønlandske oversættelse af mit indlæg ikke indeholder den tilsigtede tidsmæssige præcisering. Den oversatte tekst kan således muligvis forstås som en oplysning om, at den uretmæssige brug af benzinkortet er begået af en person, der ikke på nogen tidspunkt har været en del af min husstand. Dette har ikke været hensigten. Som det er revisionsudvalget bekendt på baggrund af blandt andet den af mig bestilte Deloitte-undersøgelse, var den person af min husstand på tidspunktet for denne årsmæssige brug af benzinkortet. Altså den person boede således på daværende tidspunkt hos mig og bestod mig med blandt andet pasning af børn og hus, herunder kørsel af børnene til forskellige aktiviteter. Dette var særligt aktuelt i forbindelse med tjenesterejser også, men også personen har boet hos os. Så personen havde ret til at bruge benzinkortet og kendte koden. Jeg havde i den forbindelse også betroet personen benyttelse af min tjenestebil med tilhørende benzinkort. Jeg har ikke på noget tidspunkt betragtet det forhold, og jeg betroede ham eller hun både mine børn, hus og bil som en lemfærdig omgang med offentlige midler. Mit syn på dette har i øvrigt ikke ændret sig den dag i dag. Misbrug eller uretmæssig forbrug består i personens beslutning om at benytte kortet til optankning af både og ikke i at jeg havde betroet ham eller hende nøglerne til bilen samt benzinkortet. Jeg havde i øvrigt heller ikke forestillet mig, at personen ville benytte kortet til andet end optankning af tjenestebilen. Derfor finder jeg det også vanskeligt at bebrejde mig selv, at jeg ikke indskærpede over for den person, eller personen måtte benytte benzinkortet til optankning af en båd. Så jeg håber, at dette kan bibringe udvalget yderligere klarhed over de faktiske omstændigheder i sagen. Hvorfor kommer du ikke med den forklaring noget tidligere, før et mistillidsvotum bliver fremlagt? Tässä siusinnerusukkusoo oqaatingisimanginneringa ua ismaqarpunga aallaqqaammut kukkunersuinam ataatsimitsitalia eqqissilluni sulisaajaqartoq paasissutisallu tamaasa tunniuterernikungakki. Først vil jeg gerne sige, at jeg synes, at jeg har givet alle oplysningerne til politiet. Jeg har givet alle oplysningerne til revisionsudvalget. Og selvfølgelig med den sidste præcisering kommer senere. Og jeg mente, at revisionsudvalget må arbejde fred og ro. Ismaqarpunga amma eqqartuussisut politi tassaasu taakkua tunniussinermi tassa pissaan pingasungorlu agguarnaqarnikuuvo politiinullu sulia tunniunnaqarsimappat ismaqarpunga amma taakkua sulia ua ataqqisariaqarlun. Magtdeling er jo først vil jeg gerne sige, at jeg respekterer politiets arbejde, og jeg respekterer revisionsarbejdet. Ismaqarpunga paasissutissa tamaasa tunniullungit. Nu er det sådan, at Deloitte-rapporten forholder sig til det benzinforbrug, som er foregået, hvor man kan bevise, at det er alene til en bådoptankning. Og det er så det beløb på knap 7.000 kroner, der er tilbagebetalt.
Men rapporten anfører også, at der er et usædvanligt højt antal kørte kilometer, og at forbruget af benzin er højere, end hvad bilen kan tage. Har du overhovedet overvejet, at der ud over, hvad man kan bevise, har sket et større forbrug, som har kostet skatteyderne penge? Altså, bilen er jo, som vi betaler også skattemæssigt. Og hvis man skal tænke på, om i det år, jeg har brugt bilen, så har jeg betalt en del penge. Men jeg vil også sige, at vi kører måske længere end de andre naalakkersuisut-medlemmer. Også når vi har så mange børn, med 5 børn. Vi plejer at køre hver morgen til forskellige skoler og vuggestuer, og jeg kører selv og manden, men det andre forbrug, ja, det er noget, som personen har selv tilstået for. Er det sådan, at du månedligt får en oversigt over, hvad dit benzinforbrug har været? Eller er det først hen i september-oktober, at du bliver forholdt den bilagsgennemgang, som departementet foretager? Nej, der har ikke været noget problem i det flere måneder, fordi at jeg har også forklaret det til revision, at det var også på grund af, at man skal have et kendskab til det der forskellige tank. 1, 2, 3, 4, 5, 6. For eksempel tank 6 er til båden, og tank 2 er til bilen, og det var tilfældigt måske, at personen havde kendskab til det. Og hvis man ikke havde kendskab til det der, så har det været umuligt at... Men det jeg tænker på, det er, at da du sidder og arbejder som minister, og får du en gang om måneden simpelthen et udskrift på, hey, det har dit forbrug været på benzin i den og den måned. Jeg plejer at have et møde med min embedsmand om økonomien, hvordan det går med vores økonomi. Men der har ikke været noget problem, indtil jeg fik den her besked. Det vil sige, at du ikke har haft kendskab til, hvor mange liter det løber op desværre. på? Nej. Der er mange som har bunget om basis til så der masser du nytling grønne der kusinans. Beqissutsimut isumaginninnarmut inattisinillu atuuttitinermut naalakkersuisoq Toos J. Jensen aatsarluinnartusagassiortunik katersortitinermin inalunaaruutigaa naalakkersuisutut tunuarniarluni korti bensiinasiutissaq siorna atornerlunneqartarsimasoq ulluni luukingullerni oqallisaaqisoq tungavigalugu Toos J. Jensen naalakkersuisutut tunuarniarluni inalunaaruutaqarpoq taasumali erseqqissaatigeqqippaa korti nammineq inoqutiingisaminit atornerlunneqartarsimasoq nalunaaqutaq arfanermarlunut nalinginnaasumik qanerooqartitsissaagut tassalu immikkut qaneroq